tuloy ti last part, nadajay 3 seasons of harvest. Nadajay insuro kada kayo, kat kailangan tayo, nga maawatan nga ti panag-api ti Diyos in these last days, munununa jay rapture na isurukon kada kayo diyan. And then the second, kadiso jay second coming of Christ here on earth. And the third is jay last when the end of the world. Pero, tapno adal tayo na dahil, at sagaysaan tayo di duma, nga madadag di Christian, pailang dito, di na palabas, nga ayan na kanuda jay birukam ni patay, kat tumaray ni patay. Kasi ay. So, iulit ko basit, idinapalpalabas nga Sunday, Revelation chapter 9, verse 4, hingga na verse 6, may saydang pangkitaan tayo, nga after the rapture, day God's wrath nga umay, iso nga, importante yung ma-rapture tayo niya. Now, after the rapture, iso da day, pangbirukan da kinipatay, kat tumaray ni patay. Mapantayo day, Revelation chapter 9, hangko nga banggit unay kada kayo diay, so nga da palang digagsalsaludsod. Okay, verse 4 hingga na verse 6. Kastoy, they were told not to harm the grass or plants or trees, but only the people who did not have the seal of God on their foreheads. Isu da jay tinadailan da. Now, they were told not to kill them, but to torture them for 5 months with pain like the pain of a scorpion sting. Kalangan dyan silot ti kuaday, scorpion, amo ti scorpion, manggagamma, kuna na ti Ilocano. At in those days, people will seek death. Birukan da ni patay, but will not find it. They will long to die, kaya't dan nga matay, but death will flee from them. Yan. So, ano natin mangyari in tunog God's wrath after the rapture? So, ano kuna kanyo padpadasan, nga ibagbaga, nga aramid ni Tirado, mga aramidin da nga piluso po na ito'y, nga kuna da nga, mayat nung mabati kami, tapno di sa nikwayo ko, ta kami mang sublat ko, kuna da siguraduhan nyo nga ma-rapture kayo, nagrigat ti mabati ti rapture. Amen. So, isuro-suro ka na kayo. We need to be sure nga na born again tayo, mapno tayo ti Holy Ghost. Amen. At aramidan tayo din, paaramid ni Apo Diyos, di ko na ni Paul, I have finished my course, I have kept the faith, I have fought the good fight. Amen? Dadjay titalo nga binanggit ni Paul, idandanim matay isuna. So now, kada tayo, kailangan tayo diyan. So nga hanyo padpadasen, nga kunaan nga, uray pa'y mabati at, talugan ko, jay lugan nyo. Nagiging sa pilpiloso po na hangay ayam the word of God, hangay ayam na gito'y. Amen? This is real. So, let's pray nga maawatan tayo po ay more and more na gito'y ngayon tayo adalan. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, we need more revelation from you. We need the power and anointing of the Holy Ghost to reveal these last days in our hearts. Let us know more about these things. Let us hear your voice and open our eyes, our spiritual eyes, to see what will happen in the future. So thank you, Father, for revealing this truth and this church and your people, Father. In Jesus' name, amen. So now, adata yun is chapter 15. Amen. Chapter 15. So in chapter 15, the Revelation, it's the preparation of the 7 last plagues. In the Revelation chapter 15, 1 to 8 lang dito yung verse. Kat ijay, maipiprepare, dadjay panakakumplito, dadjay God's wrath dito'y earth. So, nabasaan tayo, verse 1, iti NLT iti usarap, nga translation. Revelation chapter 15. So, preparation of the 7 last plagues.
I mean, plagues nga daday, didigra. So, iday nga may be-prepare, can iday matlaang nga makita tayo noon niya dagitoy. So now, then I saw in heaven another marvelous event of great significance. 7 angels were holding the 7 last plagues. So, makita yun dahi. Dahil 7 angels nga nangiigyan di maududin nga plagues wano didigra nga maibus ito'y earth. Tandaan nyo, after the rapture na ito, isusurukon ka na kayo, nalpas tayo di rapture nga time, iyan, which would bring God's wrath to completion. So, the 7 nga last plagues nga ito, iso day complete nga God's wrath nga mai-pour out dito'y earth. So, verse 2, I saw before me what seemed to be a glass sea, mixed with fire, and on it stood all the people who had been victorious over the beast and his statue, and the number representing his name. They were all holding harps that had given them. Dito'y ada jay nagbaligi, ijay, bis nga daday, kanda day, handa nga nagpamarka, ijay, marka iti, bis, kanda 666 nga daday. So now, tuloy, so dati agkan-kanta, lagi day. Ang kanta nga daday, Song of Moses, again. So, tuloy, who will not fear you, Lord, and glorify your name, for you alone are holy. All nations will come in worship before you, for your righteous deeds have been revealed. Verse 5, then I looked and saw the temple in heaven, God's tabernacle, was thrown wide open. And 7 angels who were holding the 7 plagues came out of the temple. They were clothed in spotless white linen with gold sashes across their chests. Tuloy, then one of the 4 living beings handed each of the 7 angels a gold bowl, dito'y malukong dito'y, filled with the wrath of God, who lives forever and ever. Makita yun na dyan, that is verse 7. Dahito yan na gibagbagak nga ti diferensya na dahi before rapture, kailan maadal yun dahi, that is the tribulation of the saints adan ijay. Ngam dahito'y after the rapture, God's wrath daytan. Isu nga dahito ti very controversy, iti teaching the church, ta kunada, hanta yung nga madanas ti great tribulation, kung kunada tinaduma, kat marapture tayo. Tinadumamat, in the middle, iti great tribulation, sa tayo marapture, kung kunan mo tinaduma. So, magulo. Ti teaching iday. But iti kaya't kung ipakita, day first nga tribulation, nga malakam dagiti marapture, iso day persecution, nga tribulation, nga daday ti nararami da kadapol, manipod palang idi, nga pinutulan da ni ragadi da diraduma, inagaw da ti dagada, ingala ta tamang mangyari da dyan. Iti churches around the world, iso nga praise God nga ruti Pilipinas ta, han nga kasyay. Nga urag pukapukaw tayo palang mayat. Ngam diraduma pa man nga nation, mangyari kadakwada. So ti great tribulation ti saints, nagrugi pa lang kadagiday, ngayon mununan nga believer. But dahito the God's wrath, after the rapture, believer and non-believer, ket talagang mairaman aminan nga tao jay. No umay that is 7 balls of God's wrath. Isu nga pati believer kakaasidan ni jay. Ngam patayan unbeliever talaga nga matamaan dan itoy. Isu nga grabe ti mangyari after the rapture. Hermi nga ano pa ni Antichrist na giday nabatbati nga believer, nga anak jay babae nga isurok rin na palabas,
Ket daday met God's wrath may pour out dito'y earth. Sobra ti kinarigat na dayay. Isu nga, the temple was filled with smoke from God's glory and power. No one could enter the temple until the 7 angels had completed pouring out the 7 plagues. So that is chapter 15. So chapter 16, dito'y day balls of God's wrath. From verse 1 to verse 15, dagitoyan dagiday God's wrath nga dayjay malukong nga dayay. So chapter 16, balls of God's wrath. Bowl. So makita yu dyan, verse 1. Oh, hallelujah. So nga data, kailangan nyo nga naiptur nga agdengag. Okay, sa chapter 16, Revelation. Verse 1. Then I heard a mighty voice from the temple say to the 7 angels, Go your ways, and pour out on the earth the 7 balls containing God's wrath. Anya di God's wrath manan? Pungtot ti Dios. So, dagito'y balls of God's wrath nga mangyarin to dito'y after the rapture. Okay, anya dagiday, verse 2, So, the first angel left the temple and poured out his ball on the earth. And horrible, malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his statue. So, makita yun dyan, ti mangyari. So, nga nagiging prophecy nga next nga dito'y earth. So, pakikuaman ti Ilocano, takitaan ti Roday, source, malignant source, nagidagadil, okay? Kitaan tayo. Napaninbuyat ti umuna nga anghel tinilaon ti malukong na itidaga. Gapoy tira ito'y nagtaod dagiti nakabutbutang kinaut-ut agadil. Amoy ba ti gadil manan? Bayang. Si igurot. Okay. Gadil. Kadagigita tao nga daan itimarka tinarungsot nga animal ken kadagiti nagdaydayaw tiladawan na. Tandaan nato yung chapter 13 nga naisuro kada kayo na balabas, ida ti pagmarkaan dati 666 nga by force. Amen. Maawatan nyo kuma. Isungat at tapay lang, tararamidan pala na satanas na limod na ito'y. Ngay ipiprepare na pala ang dadjay panang ipursardan. So nga one world government, one world religion, one currency, paprocess na through this COVID. No apay nga handang isardang ti COVID, dakkel nga pagkwartaan. You need wisdom. Amen. So nga bangkrapen da dagitoy nga government, bangkrapen da ti businesses. Tapno maala da ti kwarta, tapno makontrol da ti currency ti the whole world. So we need to pray dito Pilipinas. Hallelujah. Amen. So we need to pray. E natrabaho tayo nga Kristiyan, tayo makilaban ti tinagbatan kat iti bumba, tilaban tayo prayer, word of God. For our weapons are not carnal, but mighty to the pulling down of strongholds. The gospel. Hallelujah. Amen. Kararag tayo nga ma-expose na ito yung Pilipinas. So, iday, iso nga 7 balls. Aghasam na ita. Naut-ut nga gadil. Kadagit nga tataw nga daan itimarka. Iso nga narigat ti agpamalka. Once nga namarkaan ka, wala na. Praise ka tatatahan pa lang nga isuti. Talagang nga marka pa lang tata. Nalimod na nga aramidan. Pero ipiprepare na ti tao nga mamarkaan nga talaga. So be careful. Agmasirip kayo. Amen? Tinarungsot nga animal, ken kadagdag daw, ken kuna. Verse 3. Inbuyat ti may kadwa, nga anghel tinilaon ti malukong na iti taaw, nagbalin, ti danom, akas ladara tinatay a tao. Ket natay dagiti amin nga si bibiyag, a parso ay ti tao.
naibagak din napalpalabas, nga idi napalpalabas kit inadal tayo, 1/3 lang. Tibaybay din nagbalin nga blood. But dito yan, interamindi. No may God sila taga-asam na nga baybay nga kasla daran tinatay. Kaladaran tinatay. Amo ti daran tinatay nga nanatay nga tao. Agkwadiday hanan nga red. Kasla maroon nga agbalinan nga medyo black. Kasla nakastan di rumbar. Isungan niya nga di bagbiyaga di jay. Sungahaan nyo nga ibagabaga nga agbati akay. Kailangan tayo ma-rapture. Amen. Hallelujah. So, kasi, next. Inbuyat mo't ti may katlo. Nga anghel ti malukong na kadagiti karayan. Kinubog. Idi manan, 1/3 manan. Ngam natakat. Nagbalinda mo't adara. Pati yan ubog. Kanya, ikaw di naman tayo. Baka di bukod Diyos langan. No, ada kay daya. Wala ta ubog mo't kan karayan, kan baybayan, kan nagbalin ka blood. Eri matayan amin nga umininom tilanom. So baka di bukod Diyos na lang. Maswerte di ado ti buko na at the time. Gansak madikpay na tan nga biyag. So nga, for me, kailangan nga marapturak. Urayan niya mapaspasamak. Okay, amen? Amen. Praise God. So, kasa, yan. Nanggag ko, ti kunati anghel, ang mga aywan iti danom, nalinted ti panangukom mo o nasantuan, sika nga adda ita, ken sika nga adda idi. Yan. So, apresyaren da, ti panangukom ti Dios. Ida God's wrath na ito yan. Tatada ti God's wrath nga kunak, ngam hanapay nga inbuhos ti the whole world because of the grace. Amen. Kahit napay masib ti dadumay, so paspasan tayo nga evangelize. Ngam no after the rapture, talaga nga i-pour out na, de pungtutnan. Amen. Kasta ngamin di mangyari, dahita ti papapanan, dahito lubong nga dahito. So nga han tayo agpatay-patay. Imparukpok na ti dara, dagi tatkao ti Diyos. Ken ti dara dagi propeta, isot kapuna, pinainom mo ida iti dara. Lakamanda, ti kaikariyanda adusa. When tayo dyan nga ron, ado ti pinatay lang nga prophet of God, kaya anda dumapay, di tatao din dumakas na. So, ipainumat ni Apo Diyos, jay dara kadakwada. Kasam, di ti dusa na. Gaputa ado ti pinadara da nga, tatao ti Diyos. So, ti balos mat ni Apo Diyos, no may ni pungtot na, ipainom na jay dara kadakwada. So nga madikpay na ito. Harabahay. Baka kunayo manan, ululay na ta, nakasurat lang tayo na pastor. Tandaanan nyo, nakasurat yun, di mang mangyari tatang. Sa kayo lang kami kuna nga, agpaypay sugayam adi. Kung nanti tagabugyas, agpaypay sugayam adi. Kanan matitaga kapangan yan, aududan yan. Okay? So, praise God! Intungan o umayan sa tayo gamin ibagang agpaypay sugayam. Adi din nakasurat. Talagang agpaypay so ital na mo, na 1 month lang gamin. Basta agpaypay so, study yan. Amen! Okay. So, next. Nangag ko ti timak anagapu iti altar. Apo Diyos sa manakabalin amin. Awan dua-dua anapudno kinalintag dagiti panangukum mo. So, awan maka-question. Kani Apo Diyos ti panangukum na dito'y lubong. Amen. He is righteous judge. And He is no respecter of person. Dahil baga-baga, nga uray presidente, uray pop, uray sino, numang ukum ni Apo Diyos. Anang akit-kitan ti saad tayo dito'y lubong. He is the God. The God, the righteous judge. Amen. He is no respecter of person. Ana respetuon. Iso nga dagiday, no mamingsan, dagiti tao nga daday highest position. Wala na nga, siguro iso na ti ibati ni Apo Diyos. No. Ti Diyos na lingtitig panangukom na, awan ti bribery ijay. Hampabaling nga pasuksukan, ti kailangan lang nga bilibam ni Jesus, agbiag ka kini Jesus.
Amen. Oh, hallelujah. So ngay bagbagak, uray na kayo politician, kunak, repent and receive Jesus Christ. Uray na kayo papadi, repent and receive Jesus Christ. Yes. Amen. Nung kayo nga born again. Nung kayo nga born again, you need to repent now. Because God is no respecter of person. Amen. Hallelujah. Next. Kalpasan na buyat ti maikapat, nga anghel ti malukong na iti init, ket napalubusan amang por kadagiti tao. So irugrugi na tata, ti init, ket kunada nabutbutan, ti init, kung kunada day, pinmudot, ada ti global warming. Preparation lang daday, tano after the rapture, pura ng ti tao. Day tati kapudot nan. Yeah, papapanam ngay. Ay, papapananda. Ora basya kalabahande. Amen. Papapananda ngay. So nga, oray persecution tata, don't give up. Amen. Next. Mapupuran langarudan dagiti tattao ilunlunod da pailaang ti nagan ti Dios nga ada pa nakabalin na kadagitoy adidigra idinto nga agbabawi da kuma kadagiti basbasol da ket agdaydayaw da iti dayag na. Uray mapupuran da langarudan ilunlunod da pailang ti Dios. Tatanto ba'y makikita natin didigra gina tsunami, typhoon, gubat, ti lubong, ti tattao pa lang, pabasbasulon da pa lang ti Diyos, imbis ka urayan ni Apo Diyos, repent. Amen. Kasi pa lang, uray ito into no Almighty God's wrath after the rapture, kastalat at ugalin na gitidaduma. So grabe ti kinadakas nga agpaiso ti tao because ni Satan ngamin, dakas lang arod ni Satan, no sarko na pa lang ti tao, aramidon na nga dakdakas ti tao ngamisuna. That's the work of the devil. Isu nga kailangan tayo nga mapno iti Spirit of God. Marapture tayo. Amen. Okay. Shortcut kon. Next. Imbuyatmat. Ti may kalima nga anghel, ti malukong na iti truno, tinarungsot nga animal. Truno ni Antichrist diya la. Pati di truno na buyatan ta. Ura bahaya. Nagsipngat tintiro apagarian ti animal. Yan. Kinagat dagiti tattao, dagiti bibigda gapu ti rigat. Yan. Pati di bibigda kagatendan. You see? So, dagiti ti mangyari. Now, no pababa tayo, ijay amin panay malukong. Ti God's wrath. Da kayo kumamat kan mangituloy ata, hantayo malpasa na. Ibasahan nyo gaminan. So verse 16, chapter 6 and verse 16, dito di Armageddon. Sige, labsak niya malmalukong nga na duman. Ngam basahin nyo mo tanan I encourage you to read the Bible. So, kat inumong dagiti espiritu, dagiti ar-ari. Dito yung espiritu nga nagapu di unag tinagang kasla tuktukak. Tukak. Sino tinalangag si dati tukak? Ti picture na ano day. Demonyo. Kasla dragon. Ano ibaga nga dumiskaris kamot pastor nga naimas to bay. Ada ka na kayo na ingaw. Kanyak pinakita ka na ito, madik-may titukakon ka talaga. Kasla kami no isubsubok ka, kasla demonyo na isubsubok kayo. Dahil ipik na kanyak, so ada ka na kayo, di balin, bagan mo lang tiwodobkan, nga narugit na kita yung makan. Amen! Ngam no, naturod pala tati konsensyam kat kalam, mabalin mo eh. Ngam ko na nangod, mabalin mo aming nga kanan, ngamhaan nga aming nga makan, kat makatulong king ka. Amen. So nga anyo erason-rason kanyak, mabalin mo nga kanan, sige kanan, ngamhaan nga amin nga makan, kat makaitid sa lunat mo. Amen. Di oray ulag kat sila it's up to you.
But for me, madikpay lagayan. Basta aming nga nakita nga karuprupan ni Satanas. Nga na animal. Nga na animal. Nagiti buhaya, nagiti nga say dragon, ulag, madikpay amin lagayan. Woo! Unay mateta, datay lang ayamat ti. Oh, amen. So, kasla tuwak. Nagiday ka ti Tirana Kings. Na ipatungpal na nga mission da nga gubatan dati Israel. Iso nga oray tatanto pa piman, kabusbusor ti nagadungan nation ti Israel, nga oray mat awan aramidan da. Dati aramidan da. So now, inumong na. Nga di pagsasao, iti Hebro, Armageddon. Nang nangyagyo, dagiday ko niya, teaching dinadumang, no may ti Armageddon da kami ti mabati. Anya yate Armageddon. Okay, Armageddon. Data, lugar. Amen. Ar-ari sada impan ida iti lugar amaw awagan Armageddon. Okay, ikuam ti English. Dengeg kayo. Nalaing, awan may turturugan. And the demonic spirits gathered all the rulers and their armies to a place with the Hebrew name Armageddon. So place. Dahil nga place iso day ayanti battlefield. Dahil tadi no ijay Israeli di pagsabsabatan da di Palestine at dati Megiddo nga lugar ijay ay sumalang ti kahit nasa unday ta Armageddon iso di pagsabsabatan da no aglaban da. Iso ti makunkuna nga Armageddon. Hangat ti Armageddon kat end of the world. Ti Armageddon aglaban ti duwa nga puwersa, nga army. Kasla din naglabanan da Palestine, nagulayat, Israel. Amen? Kat kasya ito ti mangyari. Ni David at a time, picture ni Jesus. The Palestine nga ni Goliath, picture ni Satanas. Are you getting something? So, aglaban da ijay, Armageddon. Place. Iso nga urnungo na iso data sumabat da. Lumaban nanto no bumaba tayo, kadwa tayo ni Jesus. Data ti Armageddon. Nawatan yon? So now, nalpas ti chapter 16. Narigat ko no, sagay sa akin, awanan. So, chapter 17 na tayo. Judgment of the prostitute woman. Judgment of the prostitute woman, di chapter 17. Prostitute woman, king, and people. Iti chapter 17, madjudsan manan dagita nga kings. So, i-shortcut ko iday, verse 9, ingana ti verse 12. Chapter 17, verse 9 to 12 na tayo. Jay prostitute woman ditoy, kita nyo din surok na palabas, jay woman nga nangianak ti church, iso jay Jerusalem. Nga picture ni Sarah. Mayin bagat? Daytoy man nga woman, sa bali daytoy prostitute. So, adati duwa nga woman, nga matuktukoy di Revelation. The mother of the church and the mother of prostitute. Amen. The prostitute nga dayan. Okay. So, kita na tayo dyan. Chapter 17. Verse 9 to 12. Daytoy ti pakasapulan iti kinasirib. Ken panakaawat, dagiti pito nga ulo, isu dati pito aturod apagtugtugawan ti babae. Dadya prostitute. Pito aturod, 7 hills. Sa English. 7 hills, so di pagtugtugawan na duwa, ti kahit nasa wan, day pito nga, day pito nga ulo. Kat 7 hills ti maysa. Ayan na ti 7 hills dito'y lubong tatang. Nyati amuyo. Ngayon ti 7 hills.
Doti hanga makamu na kayo nga nag-abroad jay Italy, jay Rome. Jay tayan ti Seven Hills. Dada ito ti Madusa. Amen. So ti truno, dadjay relihiyoso nga dayay. Amen. No, medyo adamat tinalit siya basit, may turong yun, kahit kung asawan. Amen. Ken, pito aturo na pagtugtugawan ti babae, iladawan namat, ti pito nga ari. So, duwa ti kaya asawan niya pagtugtugawan ti babae nga, Seven Hills, pito aturo, ti Seven Hills aday jay Italy. Amen. Ken, may kadwa nga meaning na di pagtugtugawan na Seven Kings. Nagito di ka powerful nga ari nga submit kanya na. Sino di pagsubmitaran ti kings? Tata. So da di babae nga diyay. Tatinugawa ng arod isuda. Are you getting something? Okay. So nga diyay, naparmakan ti lima. Kadakwada, agturuturay pailaang timaysa. Ket di pay in may timaysa. Intun umay apagbiit tulaang ti panagturay na. So naabakan di daduma. Daduma pa lang, adada pa lang. Amen. So ano, kurang gamin di kwa tayo. Siyempre, adalan tayo kung masino nga talaga ito yung king tatawan ng presidente. So dada kita, pa lang. So kung natin na luma, China na ita. Okay. It's up to you. Kung natin na luma, Russia. Tagita pito nga na kita, bilbilangan da. Okay, hanggang isuti kwa tayo. Lipasan tayo na ito'y harvest. Amen? So di jay kings, di pagtugtugawa na. Kahit isunto di destroyan ni Apo Diyos tayo na. Di babae nga prostitute, kaya kita kings nga kita. Amen? Chapter 18 na tayo. Okay. Chapter 18, verse 8 to 10, the fall of Babylon. Dito dyan, the fall of Babylon, iso dito dyan, ayan di prostitute. Okay, verse 8 to 10. Gapoy dira ito'y agigiddan nga agdisur kenkwana dagiti didigra iti uneg ti maysa nga aldaw. Aya. Angol, ladingit, ken bisin. No, minsan oray Ilocano tayo, karkarong hanga maawatan ti young people. So English tayo. Therefore, these plagues will overtake her, di babae di ay, in a single day. Death and mourning and famine. She will be completely consumed by fire, for the Lord God who judges her is mighty. Di babae nga da dyan, datuktukuyo na dyan, hanga talaga babae nga may maysa. Isura dyan, dyan Babylon. Ijay Bible. Amen. Kakala picture ni Nebuchadnezzar idi. Okay, next verse. And the kings of the world who committed adultery with her, tikat na sawan dyan, nakijoin kanya na, enjoyed her great luxury, will mourn for her, as they see the smoke rising from her chariot remains. Kunana ijay. So makita yo, they will, 10, they will stand at a distance, buybuyaan da the great Babylon, nga matadaal. Sika nga Babylon, yan, yun na. How terrible for you, Babylon, you great city, in a single moment, God's judgment came on you. Ito yung mangyari. Iso nga dahil nagtutugaw dahil Seven Hills, and dahil kadwa nga kings, dahil nga makita, di pa nakadusa na dito. Adati, kahit nasa di Babylon, nga adati Babylon nga talaga nga lugar. Amen. Ngam daytoy isu dyan nang idadaulo ijay religion. Yan. Nga nang conquer ti kings.
Sino ti anya nga religion ti kabutbutang ti kings. Dakada kayon. Awan piman ti daduma piman kat awan ti knowledge sa ijay. Ta siyempre di kapi ti daduma ti amuda ke awan ti knowledge mo ti Babylon. So kada po the rivers of Babylon kung nakanta na hindi nagagdakat. Adagayam ti Babylon dito Bible. Yes So kada nagtugawan ti babae no adalin nyo dahil nagtugawan nga kings and 7 hills kenda dumay jay nga nagtugawan na people tatao. Iso nga dito nga Babylon talagang powerful na ito nga ado iti na-contaminate kanya na nga tatao ti the whole world. So, dadaulan to ni Apo Diyos di ay. Haan nga datayo di ay. Amen. Tadatayo ijay babae nga ni Sarah nga Jerusalem. New Jerusalem. Awan tayo di prostitute nga babae. Adda tayo kene Sarah nga ina ti church. Palakpak kene Apo Diyos. So nga naging pagsigsiguraduan tayo, adda tayo ba iti truth? Yes. Amen. So that is chapter 18. Chapter 19 na. So na dyan na isulok manan din na palabasan nga medyo sinotkat ko basit the preparation of the saints nga bumaba. Nabanggit ko diay 1 to 9. Chapter 19, verse 1 to 9. Dito'y chapter 19 is on the second coming of Christ here on earth. Day rapture han nga bumaba dito'y. Ijay lang ayan ti ululap. But chapter 19, bumaban dito yan. Nga kadwa na tayo nga na-rapture. Ngayon mo na praise God. Hallelujah. Amen. So nabasaan today, verse 1, after this I heard what sounded like a vast crowd in heaven shouting, praise the Lord, salvation and glory and power belong to our God. The reason, His judgments are true and just. He has punished the great prostitute who corrupted the earth with her immorality. Ulitok man na religion diyan. He has avenged the murder of His servants. Isuda tinang patay ti prophets of God. Wala religion nga pumapatay iti apostle and prophets of God. Amuyo dagi diyan. So nga basta religion kat pumatpatay ti tao, kulto. Pati tunay nga Church of Jesus Christ handa nga pumatay. Naglakang mailasin ti kulto Amen. No pumanaw ka, iti grupo na kat patayon na ka, kulto. So nga inong hanga siyak di ay. Tawang pinatay ko. Awan to ba di baga ka may lunod ka. Awan to ba di kasay. Ada tigpakada kanyak mapanag iti uno nasakit tinakam na. Ay, ni Pastor Romy, kasoy. Kung na day. Awan na binatay ko. So, hanang kakulto. Nga madot it church sa tano, bumanaw ka. So, bumanaw ka, matay ka, may lunod ka. Kulto na yay. That's the spirit of a cult or occult. Amen? Nawatan niyo. Iti church ni Jesus, iso ti pinarsecute da, iso pa iti pinatay da. Hangay iso da ti killer. Amen? Dati may sakapsat nga simat, piman adutihan na mawatang lanyak bat ti kalman, nga napang kami ti kasar, di nagasmilata. Yes. The love of God is still there. Wow. Praise God. I shared the word of God to him and prayed for him and praise God for the power of the Holy Spirit that came upon him that time. Amen. Wow. Amen.
Hanga na dyan, ada pumanaw ka. Sige, pumanaw ka. May lunod ka. Matay ka. Daya mo tikasta nga church. Sa baling nga spirit ng kapuan na dahil, mabaling nga born na ginadayang, yung sanda nga mo nga inayon na dyan spirit, itikulto. Hanga pure. Okay? Saan nga din topic tayo? Now, and again, their voices rang out, praise the Lord, the smoke from that city ascends forever and ever. In Bakmanan, the Babylon, babae nga daday, nga prostitute, ado pinatay na nga prophet of God. Amoy ba niya? Sino ti pumapatay? Ayo. So nga, when ngay, daday Jezebel is the time ni Elijah, nga patpatayon na ti prophet of God. Picture na rin. Isu nga dadaulan niya po Diyos niya. Apay madiyo nga maradal? Agaliluwa kayo ata. Dadaulan na talaga nga. Vengeance is mine. Kung na po Diyos. Isu nga dapat ni mangkuha ka na kayo, hanga na kayo tagibalbalas. Itudyo ni Lord. Amen. Ano tinakaw da? Aguray man tatakawin tayo dadakdakal nga ako. Bahian niyo. Amen. Ni Apo Diyos, wala damat ti government nukas pangarigan, pero ni Apo Diyos tagibalas. Okay. Next. Yan. Then the 24 elders, nagito yung naging angel nga, worship ijay heaven, indayaw da ni Apo Diyos. Okay, next. And from the throne came a voice that said, praise our God and His servants, all who fear Him, from the less to the greatest. Amen. Then I heard again, dito yan, what sounded like the shout of a vast crowd. English mo gamit. Dito ikaw ang basahin. Hallelujah! Daba malalayo ka na gito eh. Ada mo tipuntos na. Palalo ka mo. Nga mapuntusan ka, uwan palang maalam. Amen? So verse 6, yan. Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd, of the roar of mighty ocean waves, or the crash of loud thunder. Praise the Lord, for the Lord of God, the Almighty reign. Adan nga agrain, tadadailanan ti enemy na. Amen? Ngayon sa kabaing nga agrain, dito verse 7, let us be glad and rejoice, let us give honor to Him, for the time has come for the wedding feast of the Lamb, and His bride has prepared herself. Naisurok ka na kayo, nga dadajay wedding of the Lamb, ijay heaven. Nga numarapture tayo, adarambak ijay. But na ito'y manan, kunana manan, wedding feast. Anya manan da ito'y ngay. Kat tinarapture tayo, nagrambak tayo ijay. Da ito yan di bumabaan ni Jesus. Nga kunak, nga feast, piasta. Amen? Kat anya nga di piasta. She has been given the finest and pure white linen to wear. Yan. Anya nga idajay, fine linen. Iso jay righteousness of the saints. Nga nagapukin ni Jesus. Ket rumwarag iti good deeds. Amen. Ket in-invite the angel the marriage of the Lamb. Verse 9, kunana, in the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. And he added, these are true words that come from God. Amen. So, anya di ba palang dagijay, apay nga grade ready da. So, ited ko kada kayo, ijay Sikaraya, ijay yung makita no anya ti aramidan dagitoy, keno anya ti papananda. Okay, Sikaraya chapter 14 verse 5 tayo, tapnuhan tayo ngagbayag, diritso ak di verse 5. So, you will flee through this valley, for it will reach across to Azal. Yes, you will flee as you did from the earthquake in the days of King Uzziah of Judah. Then the Lord my God will come. Dito'y daday umayan ni Jesus, dito'y earth.
Tayo verse 1 na dita, Zechariah chapter 14 verse 1, agdiso day saka ni Jesus in the Mount of Olives. Okay? Isu nga hangin di Mindanao nga agdiso, piman, kani brother Ijay, niya? Di pagdisuan ni Jesus in the Mount of Olives, kangin matuan amat lang. So nga hanga dito'y Pilipinas. Hangin di Amerika. Amen? Iti Jerusalem nga mapan. Hallelujah. So, no, may bagbagan, subli ni Jesus kat dito, Pilipinas, kung kuna na mo yung haan ka di, itay Mount of Olives. So now, in tunumay, sino ti kadwana? And His holy ones with Him, kakadwana jay holy ones, jay na rapture nga bumaba. King James Translation. Sino ti kakadwana? Jay bride na. Jay asawa na nga nagbabado dati puraw, tayo sudat agsakay jay kabayo, nga pupuraw. It's the last part. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. Amen. Sa santo, sino sa santo? Amen. Isu nga bumaba tayo. Tayo makilaban ditoy. Kadwaan tayo, di asawa tayo, ken-ari tayo nga King of Kings and Lord of Lords. Amen. Dahil dati mangyari into no second coming. Bumaba tayo dito. Kung nang order na duma, apa yung bumababa tayo manon nga, ada tayo kiti dya langit kat bumababa tayo. Into pa lang ngayon, na-deceive tayo pa lang kung nanti na dumay dyan. Handa nakita, kasano ma-deceive ka kasi ka dyan na rapture nga daan kan ti glorified body. Umay ka nga ro dito, umay ka agrin, ti millennial reign of Christ. Amen! Okay, dagita ti teaching na gamin na ito. Antay yung maulaw-ulaw. Amen! Verse 11, Revelation 19, verse 11, ikumpara tayo dito. And I saw heaven open, Revelation na ito yan. And behold, a white horse. Ada the white horse. Sino dyan nakatugawi the white horse? Ni Jesus. Amen. So na naisurok nga dyan, chapter 60 Revelation, the white horse si dyan, kaya dyan nakasakay, Antichrist. Tada ito'y titunay nga agsakay di kabayo nga iso ni Jesus. Tinagan na faithful and true. Verse 12, His eyes were like flames of fire, in His head were many crowns. A name was written on Him that no one understood except Himself. He wore a robe deep in blood, and His title was the Word of God. Tinagan na Word of God. Kunan man tinaduma, nagan lang ni Jesus si Word of God. Haan, no apay nga nagan na ti Word of God, isuna jay Word of God nga naglasag. Ang kayo maulaw-ulaw iday nga doktrina. Nagan na Word of God, hang isuna jay Word of God. The Word was made flesh. Isuna jay Word nga naglasag. Isu nga Word of God tinagan na. Iday nga nagkapuy. Hallelujah! The armies of heaven. Oh, makita yun dyan. The armies of heaven. Nairaman tayo dyan. Sigon dyan si Karaya. Dressed in the finest of pure white linen, followed Him on white horse. Agsakay tayo mat. Iti white horse. Na kayo nga saan nga sanay. Agsakay ti kabayo one day. Mapadasan yun so. Amen? Hallelujah! Ket adati sharp nga sword ijay ngiwat ni Jesus ket irol na iti nation with iron. He will release the fears of God, the Almighty, like juice flowing from a winepress. So, kitaan nyo no, may na i-release natin God's wrath dito'y earth. Han manan nga may crucify.
Umayon nga mangbalas. Amen. Kaya ito na umay nga mangbalas kas lamang pespes ti ubas. So nga ituloy ito na doy. Nagano ti makita tayo dyan. Iso nga umayan isuna nga agturay. Amen. Verse 17. Tuloy ti announcement ti angel. O may kayon kuna na kadagiti vulture with a loud voice ay ayabana dagiti birds that fly directly overhead. Come gather for the great supper of God. O may kayon na kayo nga vulture. Tayong kayo mangan. Anya ti kananda. Verse 18. Come and eat the flesh of kings, generals, and strong warriors, of horses, and the riders, and of all humanity, both free and slave, small and great. Anya ti kananda, day kakadwa ni Antichrist, ngalinmaban iti Armageddon, patayan ni Jesus isuda may walang da ti the whole world. Pagpiastaan ti uwak dagiti eagle, dagiti vulture, iti bangkay da. So nga ado ti bangkay ti presidente, ado ti bangkay iti general, ado ti bangkay iti soldiers, nga maiwalang religious and businessmen. Because isuda ti kakadwa ni Antichrist. One world government, one world religion, and one currency. But praise God, awan tayo jay. Tada tayo jay kadwa nga binmaba. Palakpak kay na Jesus. Verse 19. And I saw the beast and the kings of the world and their armies gathered together to fight against the one sitting on the horse in his army. So pati na tayo, kalabanan na tayo. Be ready nga da maiganam nga maysa. Amen? Verse 20. And the beast was captured, natiliw da jay nga false prophet ken Antichrist, nga nagar-aramid ti false miracles. Babaan iti na nga beast. Miracle nga nang disdisibda. Kadag di tao nga nang receive ti mark of the beast. So nga mo yung timang receive ti mark of the beast after the rapture, wala nang kaligtasan yun. Zero salvation. Iso nga tatapa lang, di padpadasen nga paikarga when no ikan ti foothold ti enemy. Ijay piyagyo. Amen. So kita nyo dyan na markaan, can they false prophet, can they beast, na-capture na. Kaya't na i-kabildan ijay sulfur, ijay fiery lake, burning sulfur. May tapwak na ijang si bibiyag. Verse 21. Their entire army was killed. Then nabati nga kakadwada, pinatay ni Jesus, isuday jay sword nga gapu jay ngiwat na. Amen? Ket jay vultures, nagpiastada kadagiday dead bodies. Kita yun jay? Kasati mangyari. Isong nawadanggan kumanda giday king sa gitoy. Dapat agbutang day King of Kings and Lord of Lords. Dapat handa may kampi kina Antichrist. Sunga dagdi po politician. Dagdi leader to religion. Ang kayo makikampi kina Antichrist. Magikampi kayo kani Jesus because the time is near. So come now to Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpak kina Jesus Christ. Urabahanda. And then chapter 20, last part. Chapter 20. Anya di mangyari dyan. So naabak dang rudon chapter 19.
that the second coming. Agasam ti diferensyana, chapter 7 jay rapture, chapter 19 jay second coming. So din nagbautan ti chapter 7 ken chapter 19 7 years. Tawan ini half year isu jay pangbantayan day two prophets ijay Israel, day two witnesses. Nga kunak ti understand ko pa ijay analysisyon ko da Enoch ken ni Elijah day. But after 3.5 year, matay da kat marapture da, tapagungaran ti Diyos. Jay 3.5 year, jay pagturayan ni Antichrist ito'y earth. Ngay lakuban da ti Israel, ngam da jay pagsublyan ni Jesus, tapan na isalakan jay Israel. Nakadwa na da tayo. So nga, 3.5 year mananday. Nawala niyo, so nga total na 7 years. Kasi ti aday di Bible, 42 months. Sige man, padason nyo nga totalan ti 42 months. Di ba ti 3 years, 36 months? Plus 6, nga half year, 42. Iti eksakto, 3.5. Amen. 3.5, nga daday 2 nga witnesses, 3.5 met, nga lakuben da Antichrist, kin agtugaw iso na di temple ijay Jerusalem. So I believe nga dati temple nga number 3 ngay patakder day. Amen. Tada pagtugawana. Ngay bagana nga isuna ti Dios. So nga religious daday nga Antichrist. Tapan agtugaw ijay temple. No king akat agtugaw ay ijay Malacanang kumano Pilipino. Amen. Anak ti Diyos. Dati papapanan tayo. So nga urin niya problema yo. Sige kiti, basta marapture tayo. Okay, chapter 20, last. Dito yan. Chapter 20, verse 1 to 3. Isu da ito jay panaka balod ni Satanas. Nga nangidaulo ka na Antichrist. Verse 1 to 3. Then I saw an angel coming down from heaven with the key to the bottomless pit and a heavy chain in his hand. Verse 2, he seized the dragon, that old serpent, who is the devil, Satan, and bound him in chains for 1,000 years. Yan, tinilihunan ni Satanas. The angel threw him into a bottomless pit. Iso nga da baludan ni Apo Diyos, ijay unag tidaga. Which he then shut and locked, so Satan could not deceive the nations anymore until the 1,000 years were finished. Amen! So na ito, nagturay ni Jesus ito, mabalod ni Satanas, awanan ti agdisi-disip dito yung lubong ti 1,000 years. Ito yung ag-enjoy. So nga jay iti nga tawon tayo dito, hanga ka-i-enjoy unay. The presence of God lang ti main enjoy tayo. Ngamno da ito yan, 1,000 years, tawanan di demonyo. Mayaten. Pati iigas, maawanda. Amen! Ijay nga day sandya, dakdakalan ng musika. Gas. Nagijay niyog, papaya, tawanon agtatakaw, so mayat. Nagasat jay lasag pa lang at that time tamapnek da. Pero datayo nga spiritualen, datayo tapan agturay. Nga kadwa ni Jesus. Amen? So ituloy ko, verse 4. When I died, then I saw thrones, and the people sitting on them had been given authority to judge. Yan. And I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of God. They had not worshipped the beast or his statue, nor accepted his mark on their foreheads, on their hands. They all came to life again. Dito'y jay second harvest. The verse 4, second harvest. First harvest, rapture. Second harvest, ada agungar manan after nga mabalod ni Satanas, nga maikulungan agungar mat tagidyan natnatay,
nga saints ijay time ti Antichrist. Time ti God's wrath kasta. Within 7 years, sa dadagi matmatay ijay. Ado ti pinatay da ijay. Amen? Agungar damat nga humabol nga mainayon kada tayo. Dadya lang ti pag-asa. So nga kung kunang tila duma. O di adagayang pag-asa, di urag bati kung kunang tila duma. Ay apo naglalastog dagiday nga. Agbati ka no, tatantupay nga uyawon da ka, kat di mong tupay kaya. Tatantupay nga baksinan da ka. Nuhang kagpabaksin, nawan trabahom, di dan tupay kaya. Di how much more, ide God's wrath. So nga, nyo nga, tangtangkaan nga, mabati. Amen! Bayan nyo dya Israel, tayo ti sublian ti Diyos. Manmanon ti hintil nga makahabol. Panay Israel ti kaduan nga makahabol ijay tay suda lang ti hangag pamarka. Amen. Ken sumagmamano nga hintil. Suda jay ti second harvest adagaya manen agungar ditoy. Ngam saan da agungar pagbaba ni Kristo agungar dan haan. Kalpasan nga patayon ni Jesus sa giday nga Antichrist ken maikulong ni Satanas sada agungar. Di kad second nga panagungar di jay kuma pero di bagbagana first resurrection lata di ay tahin mabul da kadagiti na rapture. So ditoy they had not worshipped the beast, kaya handa nagpamarka, they all came to life again, and they reign with Christ for 1,000 years. Hinmabol da ijay. So verse 5, this is the first resurrection. The rest of the dead did not come back to life until the 1,000 years had ended. Nagidi unbeliever nga hang may salakan, handa pa lang nga nagungar, awan ti may sa kadakwada nga nagungar at a time. Ti umuna nga agungar jay marapture, ken jay makahabol ditoy after God's wrath, after Antichrist. Naala yun. That is second harvest. Iso na rin makipagturay kene Jesus. Nagasat na gijay nga mainayon tileta nga resurrection, tapulos nga awan ti patayon kadakwada. Iso nga awan ti masulisog dita. But they will all be priests of God and of Christ, and they will reign Him for 1,000 years. Verse 6. And numalpas siya 1,000 years para ijay third nga harvest, mawarwaran manan ni Satanas. Verse 7. Kano mawarwaran Satanas? After 1,000 years. Mawarwaran man ni Satanas, disiben na jay Gog and Magog. Iti verse 8, anya ti Gog and Magog, nations around the world ti kayat na nga sawen. Disiben naman adu manon madisib na jay hintil nga binati ni Jesus nga han nga inkisap, nagputo-putot naman ti uneg ti 1,000 years. No kaya ito makita ti mangyari ti uneg ti 1,000 years si Isaiah chapter 14. The whole chapter nga basaan nyo. Ito ti bangkita nyo ti mangyari iti uneg ti 1,000 years nga panag-reign ni Jesus. So, daday. So, nadisip naman dagiti adu nga tataw kasla darat iti baybay ti kaaduda. Ket padasen da nga lumaban ken ni Jesus ken datayo nga dayjay. Pero di verse 9, in mighty apoy nga nang uram kadakwada from heaven, ni Apo Diyosen ni jay heaven the Father tinang uram kadakwada ng consume. So nga naabak na ket ti devil manen nga nang deceive kadakwada na isubli na ipanan isuna ijay sulfur ijay apoy nga danaw nga lake of fire. Verse 10. So verse 11 daytoy jay third harvest. Iyan ko daytoy yan. So chapter 20 verse 11 to 15 daytoy yan jay third harvest after 1,000 years. Gaputa the physical pala nga Israel at the time, can believer,
Adamanen iti mapan ijay white throne. Ito yan verse 11, agpukawan ti langit kendaga. Maawadan marunawan ti langit kendaga. Verse 11, nakita tinatay, verse 12, both great and small is standing before God's throne, and the books were opened. Ijayan nga madjad sanda, dagi dyan narurudi, awan tayo dita. Amen! Awan dyan nagipag-reign kini Jesus. Tanalpasdan nga na-save. Palakpak kanya na. Dahil manipod 1,000 years nga nagtaruayan ni Jesus Christ ito yung earth, isuda ta dayday. Adu palang believer ijay, tada jay Israel nga nag-anak-anak. Nga madumat ta ng tiyan believer ta manipodan kiniadan. Aminan nga unbeliever nga natay manipod kiniadan, ingana jay last, agungar aminan nga unbeliever at that time. Isuda di mapan di makanigid nga side. Ket jay makanawan, isuda da jay nakarecord tinaganda di Book of Life. Kasando di mangyari, ket ti mangyari jay, na-judge sanda amin, sigon dyan nakasurat ijay book. Dyan nagapuy jay hadis ni Rumwardan, nagyay karkararway jay hadis. Ket na-judge sanda amin. Tanaanan nyo, tihan nga na-save nga tao no matay physically, jay soul na mapan ijay hadis. No na-save mapan ijay yan ni Abraham. No, dajay maudin to nga dajay nga dajay hadis ti kararwana nga hanpay nga nagungar. Rumwardan dajay magkaroon dati spiritual body nga mahan nga glorified body. Amin nga natay nga kararwa nga dayjay hadis, indaalan jay bagida nga haanon nga group sa sada may transfer ijay lake of fire nga gumilgil ayab nga apoy. So nga awanon pag-asa jay kararwa nga dayjay hadis tata. Uray agungar lagi day jay impiernudan nga mapan. So ipagita ka kayo verse 14. Then death in Hades, grave kunana ijay NLT, but ijay NIV, death and Hades thrown into the lake of fire. The lake of fire is una jay second death. May kadwa nga panakaisina da iti Dios. Jay first Hades. Da nga naisina. Second is on jay forever. Pagkapuan nga jay forever nga impirno, tandaan na doon. Dahito yung earth nga yan tayo marunaw ti apoy. Jay bye-bye, kenda jay planetas nga nagitoy, agmix na nga marunaw ti pudot. So nga iso da jay ti agbalin nga lake of fire, taplas jay bye-bye, ken planets, agmix na gida. Iday pa kay kabilan ti souls nga hanga na save. Kailangan nyo nga maawatan da kita nga mangyari. Ket amin, verse 15, nga haan, nga masarakan tinaganday di Book of Life, na ikabil da amin di lake of fire. Okay na? That is the third harvest. After 1,000 years. Isumatan di pa naka-judge ti aminan nga natay, nga adan ti bagida, tadjay first nga pa naka-judge da, soul lang awan pay body. But no agungar dan completon spirit, soul, and body nga maitapwakan ni jay hell. Nawata niyo? Dagi jay mat, na isalakan, orayan dan, jay bumabay, jay chapter 21, nga new heaven and earth, nga in-engineer ni Jesus i jay heaven, bumaba nga take over and dito isuntin new heaven and new earth, pati ni Apo Diyos, makipagyanan ditoy. Hanga na ito'y at narunaw na ito'y. At dati new heaven and new earth nga bumaba. Kitaan nyo yung chapter 21. At kung na ni Apo Diyos, yung verse 5 ijay, I will make all things new, kunanan. Pati panunot mo, new. Malipatan tayo. Pati lagi jay, nga naapit ti third harvest,
malipatan dahil nang nangyari, edi kaadaday tinay tingalasag. So nga awanon malagip da ni Kwaidi, pinasaktandak awanon di kasya. Awanon malagip da ito'y, He will make all things new. Ngamno pa lang natay dati kararwa pa lang, ada malagip da dito'y. Malagip pa lang dagijay naputuputulan nga gibales. Malagip pa lang di baknang di kabagyan na dito'y. Amen? Ngamno mayan jay last nga new heaven and new earth, amin dagi na isalakan, ma-wipe out. Aminan nga dajay old nga kapanpanunutan. Awanan ti memorim dito'y earth. He will make all things new. Dahiti revelation ni Lord kanya kaya punasan ang tuti lulwada, awanan sang sangit. Tiyam mo kadapan nyo ni Apo Diyos. Wano tissue, wano anya ti pagpunas na. Nga kasparin nga nagsangsangit ni Sir Robin ni Dekat, apan napunapunasan, kunak nukas jay. Ngam kunati Holy Spirit kanya kaya you are wrong. Dahil kunan nga awan ti sangsangit, pulos nga di da nagsangit, tawanan ti remembrance da, ijay dagang. Are you getting something? So kapulusan nga handa nagsangit, mapunasan ti sakit tinakam. Nagganas. Amen? Ngam no kunayo agsangit kati napunapunasan, di pa'y adalatasang sangit Kunanapunasanan, tamapunasan, jay memorim kadagijay negative things. So nga awanan pagsangitampay. Oh, hallelujah! Dajayan ti last harvest, dagijay anak ni Apo Diyos. So first harvest, rapture. Second harvest, second coming. After 1,000 years, the last harvest of God's people. And then umayan ti new heaven and new earth. So nga hanga daytoy titawidan tayo, tagbalin nga impierno daytoy. Day aggapu ijay nga bumaba, titawidan tayo. So nga asipay mo't piman manan da kinsursuro ijay nga daytoy titawidan da. Kunada, kukwami daytoy. Kasano ako kam no narunaw ti apoy. Ti kukwa tayo, agapu ijay nga new heaven and new earth. Woohoo! Naala yun? 3 harvest. Ngam kada tayo tata, tibagi tayo, jay rapture. Ngam just in case nga daag kapoy, kat mabati ka ijay. Ngam hang ko ay bagbagari ay, amin tayo kumamarapture. Ngam at least amum. So nga kapoy-kapoy, tano na-rapture kami kat nababati ka, hay, na ito yun, di bagbagada. Putol na ito yun, amumun. Haan nga mabalin kung kunamo ni Jai. Uray maputulan ako, basta sumabulak kung kunamo ni Jai, at least nga na-preach ko keng ka. Takumpiskitan the Antichrist, the Bible, after the rapture. So nga kailangan adain lemang da nga Bibliada. Are you getting something? Oh! Now, wanyati purpose mo, tibiyag mo dito yung earth. Tatapay lang nga may bagbaga na ito, anya purpose yung agbibiyag. Dapat maapit kayo. Dapat maapit kayo yung first cut. Palakpak kini Apo Diyos. Okay na? That's it. Ado pa lang di kurang na dagay pero at least na-present kon kada kayo. Dakkel mo tanan na itanga na adalyo ti in times. Palakpak kini Apo Diyos.